tu ni biblical study niaw chakhat ani nei hiti bin hi chu CRT thilako lut ho hi satan in zong aki da pen ho a hi we hi chung chang thui ni khau lim diwa hi thila thu ki sei jing ai wanga hi chi thila chu satan in zong aki da pen hi ding ya ye lai le nui jam lo na so pite ho ya chu hi tu ni subject a ko na hi pathin di lo pathin hlem hoin a khanga pathin mi te ani thep thla dan ho pathin mi te ne pui mong dan ho iga amu diwa hi pha chom cha kain sei ding a in ke para chei chan ge ingei su ke ki diwa hi pakai mina ka hin tim su ke ni win ATM channel hong lot na thungai ding le pathin thungai ding ang ki zo si pathin pathina bo han lang pathin lagaw thing in ikil naw le ikipui naw hi he thim theina ne ne dimin longkot e han pi ke taw he CRT in thila ahin sei hol ai min pha ho hi mas pena ko bru ati jingin bana siwa tikin in kol kang te tikin in thang ting te ai lai le si te kaw te burma gama thila te hi cho na jing khla ma ko na thila igam sungwa hong leng lu no chu hi chila ma dinga thila popular pen chu hi chi kaw te hi ki ti cho kaw si te hi cho a sei nom pen a phat sia kaw te doi te si te ti na ni chong an he ki but pin inga ngai twa hi le ni chi thila se ho hi bible amu thei yong khat cham lo he na pathin thwa pa na mu do ding jong lo ai wanga chu I pathin pawin ko bru le siwa ho cha hin so le hi si te ho kaw ti ho cha man cha e ho nga thu pun sai ati a chu a lei tur wa khu mi ngol mi pheb ngo khu kaw te bol dan a in dop lu zia athu se ho siu khu amen hallelujah ti jing cho na hi ta bang ta chu cha paule khan si thila ho na phut do no in ya chu ching hulam thiloi satan jong aman num lo ching an hi di in mu do niu cho a thwang thu pi di hoi tan veo ama spena he thim na di wen bible a hi thila pathin job khandan ho ni ve hi ti ben thila ki ti le satan hi cho so pi to chi chu ne he jing diu chu ya chu satan le ama wana kona hung ki son ha aloi te atil le te ho chu thilai jing hoi amo loi na to na chi sei nai jing ya chu satan in leisi na thil hadinga aman cha pathin lima a hin sim ho hi itabanga ki hom khanam bible hi pagans ho pathin tin aki seizin na hi chi hingjing pathin to ketip na nei lo gamdang mi te ho pathin ancient civilization ho la ki hamu cho chi chu pagan god chim ki ti cho ni sa ho na hi ham ai rai le a si ho na hi ham za chum na pagans ki ti cho thila ho na sa khu zat khat ti nei cho na ai le milim pathin aki ti ken enjoy sung tum thing tum ai rai le ipi hamma pathin ki sim thua na bible pathin di ta pathin thu ta to ki kala dinga sa hu ngki phut do pen chu hi cho aya chu 10 commandment in kitchen ta sei milim pathin sim hi na ti cho na milim ang sa jong bo khumin ke te lo pathin dang nei na ti cho ai le chi milim pathin ho hi pathin thu ta do na ding le pathin dan thu do na dinga hu ki phut do ni hu cho chi chu satanin thila pathin dinga man cha ki cho abana thila ki ti mong khat na satan abol ki cho pagan god city ho milim pathin to thila ki to a chum chumi lo cho bona ta khat cho yong la satan ki tin cho yo sha hi mihim te su ngola za chum cha ai het sa ho cho na a thila jong ma hi milim jong ma hi pagans ki to jong ma hi cho satan hi su ke cho ai ba choi chi chum na na mihim te het khan sa cho ni chi thila ki ti pathin da na pathin chan tho ta banga zia na mi pui mong ji cho vet sana 1 Corinthians bung som chang som ni ko sim leo chen chinang nam dang ten pathina dinga ke thoi na ho chu thila pathina dinga ke thoi na o zo hi ati cho hi cho ta bang tai ma chu thila hi pathin lima ji min pathin da na ho kha ji ai wa nga chu thila ni ki ho do ji na hi tia ju satan hin wanui le si pum pi chalai na dinga chi thila hi aman cha ki ne abana hagao gal iti ke cho ipia spiritual hagao gal ki ti muthim le khuwa khom theilo belial le krista khom theilo thuta le thuzo chu thilai cho na ni chobanga chu hagao gal ki ti chom hi cho hi chi ya chu abon chai satan hi cho ya chu israel pathin khat se di ta hauna sa khu to ke tu lo ho chu ki chen ta hagao gal in tio chu hong hi cho na
hian chu hi cho hi chi pathin Satan in hi chi pathin hem ai lol thila pathin dan aman cha hi Old Testament and New Testament pom pya hi 150 times wal ki mu ya chu chung chang thu hi neu khat i khul bia in vet thu zap diwa ka ga dei in began god milim pathin thila pathin thagau gal i thio bona achum chum ro Satan ki chip nanga na hin na vet sana Satan chus Bible in thila pu heti so ki chin ta aya chu thila chu zo sei pu tul that pu chu heti so na zon bung ge chang som li hoi sima aban tale Ezekiel bung som ni le ge na pat na pathin in mel hoi ta in sima ama chama thila hong ki su dan ho ki chin ta in sei su keu cho ya chu hi chi thila pu chu lei si na hi pathinin asim lo si su si ding atup chu yin cho pathinin a khut ta malim le mela ahin sim mi him te pui mang na ding ai Satan jan abol thei jana bola sa khudi lo thila ho na milim ho na bon sa man phu do ngani cho ama ki chip na ngani cho na hi cho chu hungi di ya chu hi chi thu ho hi neo kha in bet thu div dingo ching khulamin leitula thila a hin dop lu zo si hi Satan in jong aki da pen ho hi dan imu diu chu Bible a Satan in thila man cha ho hi Satan a ding a jong kilit sa pi mam thei cho athwa thu pi cho na ai wan ching khulam thilo hi Satan in jong aman cha num lo pen ngan na hi a hi in mu do diu cha ama spena thila pathina dinga Satan a dinga kilit sa pi um pen cho Baal kenanai mitio pathin chung nung pen chu cho nale hi chi Baal hi ivet na hi le iti ke ho ham a ke ho dan hi ipi ja min ho ham iti ai le gutui amu na diu hi cho chuting ta le chi phat na naw bu phat na pathin dinga man jiu cho chuting ta la ipiti ni ho jiwam zon than hui no ha ni ho jiu he ting cho na sex fornication za chum chum hai no ho jiu cho number bung som ni langa chang kha pat chang ni chan ho chu isimai le ki chin ta Baal pathin ang sunga ki thoina zon than hui na ki thoina nei da ki mu su ke na ban ta le ahab leng pa Bible adinga Baal ho na dinga ni lam kai leng thu pi pen chu ahab le Jezebel ni cho na ama te ni chum Baal thim gau jali le som nga nei na lai cho first king bung gi som le ge chang som le ko chu simai le hi chi hi Satan in thila pathina dinga ni man chala dinga a lol hin pen le achung nung pen kha ne pangjing he Baal hi chong le Israel pathin mi de anilam vei ting wale Baal hi ngai ke hilu chat chat hi cho na hi tabang ta Satan in kilit sa pi thei ta ne man chong le ana to le thil bol do ho jong adanga ni ki dang thei gutui pi na naw sen hoi ta ta ni pi thei ai rai le ipiha ama su lung leine thei chan ya ata sa ho pi do lai chan wa ain kho pi do lai chan ma chu phat thei no ani bu na tam ta ki musu ke na tha thu pi thei cho ama bo wan pathinin thuan tan ting ta le hi chi Baal ho sang ke ka chung nung zo en ti tang tal abol theinu si anda an la do pi cho na ipi chong la Satan in aman sa lai sia chu Baal chu Satan ani nga kilit sa ta pathini cho chilaya ching khulam kaute si te ti mai mi ho tamang hinai sai lo a lei tu long khel but ho lo tabang hi lo cho Baal chu lei tul khel but lo mala asla middle is gam pum pi bon cha cha lei but ni cho na hi chan ya chu pathin mi te ni pui mang kit na lai Jehovah pathin long amin yin long hei mil lu khop ma hi ami te ani thap tha na ni man cho Baal hi Satan hi chan ya chu Satan in hi chu hai man cha hin ching hulam thil ho to te ka thei chi mo mong lo ai le hi tabang thil ha Baal ho na ji a ko na thil gim nei ta ni su chu phem te le kalmal mur sanga Eliza to Baal thim gaw zilile swamna ni ki dawa Eliza in zalile swamnga Baal thim gaw chani tha chai ke cha na chuting ta le Baal pathin Israel cha ten ani ho ji awa Assyrian ten gal hinga ni kai mang chala second king bung som si chang som na go simai le na ya chu Assyrian te in Israel te Judah northern le southern bon cha ani tol manga ki patna hi Israel hi achi buong ni thing ta lo cho tua Israel gama or Israel to original Israel koi ma na mu ta lo de tisan thing sat nei Israel koi ma man koi ma chamo mom lo da ka het hi lawa le Benjamin phungbo hi ana tisan thing nei dom pen heti cho adang tribe cc hi Israel phung thing kha cham ta lo heti cho
hita bang chuan hi ya chu Israel Assyrian ten ani tol chai wa ke patnai Israel hi na sata bahala ho na je wa aphunga chi bu jong pan chamang su ke jong le vanu le si kampum pyam ki the cheu chana na ya chu holocaust ki ho jong German te khang la ya ani thu pha pyo cho i chan ge chu thil ni lung ha ngai tu to satanin thil hapa thin bible ani man cha oi anak to na sat the dan chana khang khanga a impact mi cho tu chan yai hi ta bang chani chong le hi ta bang ho Israel cha ten ho jiu cho van pathin mit wana bai ta chu baal ho na a chon sit zon than hui no bol ji ngu cho anu me apasal tium lo na hi ta chu mi he mani chon jing jiu cho i chan ya chon si ta wam na i ngai to ai le kidang mo mo ngi Hosea bung ni chang som na thum ji sim ting ai le Bible in ke chen ta se ama ho in baal a ho ne je un ke ma ai sumil ta we ti cho i chan ya chu Satan in sida bang thila pathin ho ai na man cha in kidang ta a kaute si te kiti mei mei chu hi lo be aba na Satan in thila pathin gim nei ta ni za ki chui pam Asira elola Astoret kiti ho na chi phat na pathin ma ma ki cho chong hi chi ko hem tai le Asira kiti baal zinu kiti he ti cho wooden poles i phap thing khu ma ki si mi cho chi na hi chi Asira hi baal zinu he ti cho chi ting ta le hi chi Astoret kiti he le ha pathin jong hi chi ting ta love and sex goddess he ti cho na Jezebelin thim gao the legend ta nei cho hi chi Asira le Asira hi na first king bung som le chang som le ko je sim ting ai ni cho da bang chani chu ting ta le a ki ho dan hi piti na ho bam religious prostitution and fertility cults ati cho na mo wa mi him te chon sit thanup na pen zon than hui na ta sakit tim lal na pen ai Satanin hi chi thilo hai na man cha a pathin mi te ni pui mang ji cho na mo wa ingai to la khang khanga hi ta bang thilo hi pathin mi te pathin thua kon agam hlat na diule van pathin do na ani chon theni wa Satan ne man cha jing chon hi cho hi chila adinga religious prostitution te kan banga pay sex worker ki ho na cho ta bang ho ti nai cho ni cho ta bang la chu Satan in Israel cha te la mi ni pui manga sei de nga long gim ba mel silu khoma hi Israel cha te ha nilam vai sa ji cho ngai tu to Eliza khangla ya hi tabang ta hi ni chon hu cho hi chala acha pathin in Elijah prophet thim gau hi revival and reformation pru dinga hang san ta ne ko hi cho ichi Asira le Asirot ki ho na ji a pathin thu ten a thun tan chi pe ham second king bung som ni lekhat chang thwa pa chang si simai le manasen Asira pathin ho na tun do zen thutan na pathin na satan ni hlun sa eti cho aban ta le second chronicle bung som thum le li chang thwa pa chang ai simai le manase chon sit na pen Josia leng pa khanga chu Josia in upon sign hi che doi khum lo si cho sumang eti cho na hi da chu pathin na khang khanga hi chon sit na mi te ni pui mong ho thila ho na dinga mi ni pui mong ho sumul phoding le pui jang ding le sumang dingai pathin na mi man cha khat le ni ni tun do jing pe ki cho na ya cha Satan hin pathin mi te pui mong na ding le pathin mi te thila ho dinga a khang kha ni tol mong jing cho ichi thila la chun baal isai tabin abana Asirot le Astoret hoi sei tabin cho hi Satanin thilha aman cha linga kilit sa pi pen ho chan hi jing Bible thila hol tong Satanin hi cho ani man cha jing cho ban ta le hi chi Molek sung ki cho Satan na dinga kilit sa pi pen pathin khat hi ni thila pathin khat hi ni chi now se na ki thoina thila ho ki ti cho chi ki cho abomination he ti cho Bible in thet ta ki ti cho he ti cho second king bung som le gup chang thum ho ban dal second king bung ni chang so chang gup mai simai le chalaya leng ahats le Manasse in acha te hon atu do lana Molech pathina nga ki thoina lana mo de cho hi jo ya ne ki thoi ji mi tia hele Jerusalem Israel ga mai hinnom phai sam gehna ki tium cho na hi chimun a hi ani ki thoi ji he so hi chimun hi to hi nen pe na ki mangta cho hi chi gehna mun hi Jesu Christian ani na sei ju te ko ma jong alung la thimo amei la mit mo ti theory khon hi le ya chu tu lai mi tam tan mei di la khon lungum ta ipi ta dinga sei ju in hi chu khoi pon mei di lai lung mu lu mei po in chong le lung thit thimo a
pe ha ki chai thi ro ding tina lama jesun ni lai po in gehena munai asu na jana mei ki hala masang lai ya mole choina asu na jana mi hi mani ki thoi ji bong ba chu ta hi mun chu nen ho asu na jana mei mit lo ki go jing chibanga chu mei in nen ho ka wa ma mei kon lo ka le nen ho chu thanen ni a hi cho ta banga chu mi chon so hi ta banga chu kisumang ke de ta total destruction that sa ninga jesun gehna muna ko alung la thimo mei la mit mo ta mei dil chung chang thu ni le hi chi molet cpt na ho jiwam ki thoina ni ho sei ta win ting tal i hoi lai i ta banga ki thoyam tile to phet mei hlum ki tium cha na hi chu salia ki ti kong ja hi cha chu ni ki thoi jiu hi chu ting tal hi chu bol ting ta leo hong hi ging ta na voging jiu ti chu hi chu ta bang evil nature sial mong ni na hong ki hian ji ti chu man ta le pathin thu tan na akitikin na itabanga molet soho chunga pathin thu ni tan ham leviticus bung somni chang nya pa changa chen simai le molet hinga acha te poc tha su keding ti pathin ki chen ta thu na pi ban tal second king bung somni le thum chang som i simai le josiap leng pa in hi chi molet ki hona to phet mai rum chu na sata ni su mangkina na ani bol chi ting ta le hi chi manase leng pa in top molets pathin hona in pulu ji a hi Israel cha te Babylon na su ni tan lo na hi chumuna cha Daniel aloi ho jang su ani tang tau chula amana Babylon te pathin Marduk and Nebo chi hi amina min thang ka chu in historian Herodotus asaina achu sa Marduk pathin hona dinga temple hi pum changa sana temple ngan ni sim in hi chi Babylon te dinga pathin chungnung pen ti nan hin Isagila temple linta kiti ho ani nei wen aban tale ikitu festival kiti ho nei na ya chu Isaiah bung som li gup chang khat hoi sim tingal bel pathin ang ti ben nebo pathin ang ti ben hi cho ang sunga bo mo sunga pathin thu tan dan ho sei ya chu ji Babylon te pathin chu bana historical impact hi chi pathin ho na je wa Israel cha te ni tu chui pi ham i jai le Babylon hi Babylon te hin Juda te Israel gam hi 586 BC kuma final a defeated ni bol cho ya so Daniel aloi te yong hi chi muna su la sa ni kai mong wa Babylon na su ani tang wa chimuna chu abon chawa su a kai yu si chu Marduk pathin ho sa na dingai training a bol wa Sadrak Mesak Abednego holoi jong Babylon te Marduk pathin ho ni yang amino hial piu chila na ipi ta amino chu Bible am su ke cho hi dia chu anuma hiong le Daniel aloi tem pathina ta sanazar wa Babylon te la a chu miching penal hando ane pangu chna le aye chu pathin dan thu bang ta chon wa hin ku thing tho ta man wa milimang sunga bo khop do cho compromise a bol lo cho ha sat nai lang thi na chan ge tu yong le pathi mina ding cho tuna Daniel aloi ho banga pathin thwa ka din jing di hata tingam mi za nem ve tu ni jong mi lung hol leng gmf dai thui ka sai lo di cho kin lo Israel cha ten Molek ho ja Babylon su tang wa bana Babylon a kum som se gi Nebuchadnezzar khut nu ya milima ho wa hi chan ya chu pathin do ni khan wa lagaw lam veina ne lunga agam pum piu la akhang pum piu tu chan ya pathin mu thailo am ta hila imu wa Middle East gam hi ipg a hi tabang thil su ham aye chu phat khat lai dinga spiritual battle la dinga one of the most epic place an hi cho thila ne ho wa pathin thim ngau se ne thaw wa chung chona vanui pumpi hu do ding pa pathin kel ngui no Messiah Christa cho amazing ta long ta san talwa cross ani khat bi awa pathin thim gau nu kha pen le sol cha nu kha pen Stephen atha zo wa ke pana pathinin Israel ki ti chu ada tu chanya lagau thingong nei thei talo am ta chula ya chu hi chi gam khu Satan vai hom na mun hiya chamna khupi ki ti wanga chamna ki ti thei lo cho to ai Molek sa ho long mei thiu Marduk a ho long mei thiu Asirot ki ti ho long mei thiu ai wanga hi cho chi na lam pi zo sia hi pathin thu do na le pathin mu thei lo dinga lam pial ho jing wa amo hoi thon le amo kilit sa na milim ho na lut kit na lai cho to azong chia chu
hagau thing vil mi thei lo cho he chi mi te khu pathin mi he iti jing na lai wa ikil kit jing choi ho ya chu molek ho marduk ho asirut ho baal ho akhang khanga anilam vei bonga chu tua ko brule siwan alap la nung zuya thila thula lunglut ho abon cha I khangu hi pathin in toy ate ngai moi tele party team gao ki sadana inam pumpi ong lep la ku ki te chu kum som ka tun do ding hai tai tia pathin in ngoding dan thu ong pitha etia sung piat sung I tun do wa ku ki nam pumpi ki tung do de pen chu kum som zo atwa hi inam pumpi ki bung mutun jing twa hi imu pathi mina ki lem te chu thini ulta pulta nam pumpi chu satan kon an pi do ji ta cho ya chu twa I society hi vut vai ki su ing cho mi ki da penum jong hiu mi nu ja pen jong hiu an chu achunu chung chona I van pau jong ku ki pau he tio pa ga akile ro ki jing na ais thu pi thau hi ta chu chi chu he thila ho nam mi te chu ta chi pui ngol ngol jing ne mi nu ja ja ma jing de hindu sa ho ko na mu wa superstitious belief an yo ho thu om lo lo sei vintin kilim vintin ai ma chu education lam panga cha chinga ching theu na leisi thu lam panga chu discipline nei ta chinga ching thei vet ton mam cho ai wa nga religious concern ong iting la angol dan hu kidang cho sita bang chu hiu cho to ajang hi inam pumpiu hi ta san thu do long hi le ikichai de ingo pathin thu ni pi sem ti ki gel gu mo mong talo he ta hi hin khoi man ma imat man ni mare ngai ke lakwana aye chu thila pu chu zo pa he ti he cho pathinen ni chu kichin ta tu na he de ti pa kai mina ka hin sei do no mai in Babylon te chun marduk le nebo cha ho in Israel cha te jong hi ta bang chan ho sa win hian lang jong le pathinin kum som se gi zo win Babylon a kon in Israel cha te cha hin pui do ki ta in marduk pathin chu imacha hi poi thane hi poi ti van pathina tha nine vat sa ki ta cho na hi cha ta bang chu historical impact a kon ani ki mu do kha chu in abana Egypt te pathin Bible in ani sei kin in ji satanin thilhaman sa ala lan thu pi pen kha chu kin in milcom elo le ammonites ki do elo apis ki do hi Egypt te la satan thilhani man cha chu ki cho Solomon yong hi chi milcom mai cham hen sim do cha first king bung som chang hoi si mai le mantal apis ki ti bong chal pathin sei na hin na bulgot hi na mantal hi chi ading ai bong no lim ho sim wa bong no sang thum sang li chang ni tha jiu cho exodus bung som thum la ni ho si mai le na ita banga cha satan in cho ta bang thilai ni man cha ki nei mantal le sin akiti kin mun god abantal asima kiti seria na ni cho ta bang hi even ai le ul khupia Egypt te pathin on hi pe etan na abanta le hale a si ho na sa khul hem jo so hi met sa na celestial god celestial force god ki ho na aza za num cho second king bung som na si chang thumo bang ji si mai le Assyrian gods is van pathin za chung chom a si ni sa akona za chung chom pathin ho no ki chin ba sei so ke banta le Egypt ki ti ho le Babylon ki to hin a si ni sa ki to pathina ni housing je wa chu na chot lampang hai ha ta ni lunglu ni cho ai zai bung som ni le si gi chang som na tumui si mai le pathinin hi chi a si le kha thim a si pathina manga ni sa pathina manga hla pathina mong ho na sata hi cho chung chang dem na thu sei cho hi cho ho zo si sang chun ke hing jing pathin hi aching le a he ka hi ta pathinin na sata a phun do na thu ho sei cho na hi cho ki chin ta ki ma ban ta le new testament longoi hung tinga le greek ho le roman te ho pathin satan in thilhani man cha ho ki mu ki cho hi chu daina elo la hermes ki tiom cha na daina ki til ha pathin ki tiom cho ex bung som la ko chang som ni le khu si mai le pol le dang ka khiang pa tu sim ki mon dang ka khiang pa chun daina lim ho pathin lim ho sim ji in pol in hi chi khut a ki si mo cha pathin a hi po ai ta hang san ta ephesus muna phun na thu ki sei cho na chu ting tal ex bung som le li khu si mai le polin keng ngui elo le chat thiro elbai ho su dam ya chu pol chu hermes pathin na na chu ani sa wa oh good you so cho ta mong tu sim hong chani ke moi chu ting ta le belzebul na belzebul hung ki phung e ti ji long lei tu la chu chim kulam chu ngai tu ai la na nui ja am tai cho amaro na brenga kaute ho gam tin ho sei ding belzebul po min pha ding satan po min pha ding ko bru siwa po min pha ding amma tho marenga hi thilha ki chim hi cho ai chu ke wa pathian tu sei ka hi ve ticket men tin
Beelzebul kiti thausi pathi na hin chi Philistine te pathi na hin na Pharisees accuse Jesus by Beelzebul power an ki na tam ta ki mu cho aban ta la Jesus proved demon powerless ti ho na Matthew bung som la li no ha che Beelzebul chung chang thwa Jesus Christa tu sim ho tam ta ki mu so ke na ne ya chi vet tingai le Jesus Christa in demons le force God ki ho zo si azo a na chu ting ta le Ephesians muna kumzali zen ta daina pathin vai homa chichu gospel ke pan to pasol cha apol ani zo dan tho ki chin ta ex bung som la kon ha ki mu cho ni zo ta bang hi Bible Old Testament and New Testament a Satan in thilani man cha ho cho ka so pi ti ho pathin man cha kha cha zaw lo hi choi Satan ya bon cha pathin do na ding le pathimi te puilam vai na ding na akhanga ding ani man cha ai chong le Satan ki sun pi ta ho cho choi na Kobru Shiva kiti ho, Lakshmi kiti ho, drama kiti ho, Ram kiti ho, Site kaute kiti ho. So Bible Satan in khat yung amin pa kha lo cho. Bible Satan in ama pathin lem ding ai man sa ho hi. Ama da kilit sa pium pen, Satan in asun pen ho cho ita cho. Nang yung gang leader khat put le chun na gang leader ho lo chun mit hat ding thilgu ding misumang ni cho. Hi chila achun na dai tum pen khat chala na. Chibang as Satan in aday tumpen ngan hincho Bible hi chi thila pathino hi chi hulam pathino hi Satan in khat be chamin pha kha lo cho Bible hi a chu amai na pathi mi in so le he tian lang gu ki te kong le nei tai tian lang gam tin se yong le ingai to chanai le Satan in akida pen aman cha num lo pen hoi na lai cho chong le pathi ni apum het pha lo pen hoi kin na lai cho imu chana Satan in het pha lo ya chu Bible ai cho min ching khulam thila ho yong khat cha ki min pha kha lo pathi ni jong het pha kha lo ya chu Bible ai hi cho ho yong anin ki min pha kha lo hi sting ta le hi chi pathin le moi Satan aman cha ani ki chip da noi Bible a kon ga be tin 1 Corinthians bung som chang som ni chidang nam nang ten ki thoi naw chu pathin la ma tu hi in thila kaw siding zo atu he ti cho amandal sam zalu gup chang som thumle sigi simaile acha patheu ki thoinan neyun achanu te zo siu thilo hi nga ki thoina we ti cho na hi ju molex anga Israel cha te nilam bain ho se nai chuding ta le Satan ya to gun strategy ni si mo chi piam nam tin lem na dinga thila pathin dana hung ki si mai ti cho na thila cho pathin dana hin sol ji cho man ta le chi phat na ding ong tip pe phat theina dam theina za chum chum ya ong tip bi cho ai wanga chaina sui piniti ja hagawa pathin to ki khanna bugi len ta sit kuma chon sit na moral corruption hi gam sunga lan sa cho ya chu leitur a thilap buyong khonga na nam pumpi ka dam sa din hi na thilo di wa hi nam pumpi la adinga alo pi pen le thu pi pen na kong hlan na hi ta ve pathin no ho na ngai lut na hi na pau jong wan pau hi ta ti pe ang le thu phang ni cho ya hoi cho ai wanga spiritual apostasy adinga kichin ta diabolin hi chi thilo cho hin man chai cho ya chu ku ki dia chu Satan atup chui pya thu pha phaung se wan chu a hoi le ba wanga chu pathin thu to ki khan nai cho pathin thu choi sang nai talo Krista choi sang nai talo Krista tun sot ki pan thu pha mu chi ben le ki nei na dinga hi talo as atup la doi chu thil ha ho hi pathin ai mang chai thil hon thu ta se thil haung ta san thei ji na i ho chui ta chong tuk chu na nam piu na dam diu po ai le ka thu ngai wen ti hieng ta so na hi ta cho pathin mi te chou na ding le pathin mi te su lung bui na ngai Satan ki ti pa chun na to ai sting ta le a reality chui pam si thila ho na ko na Deuteronomy bung som thum ni chang som na si gi chu si mai le pathin hi lo thil ho hinga ki lei jun amon he pha lo pathin lima ki sim thu ho chu ya chu malai mi oi ni ba tingai le a het lo ka wai thila ni ho na tam tam cho amon jong molek soya ho nu mo jong hi lo cho ba lo ya ho nu mo jong hi lo cho ai wa nga thuil phalo hung lu na hi chun thila thuila ni puilu ji ting da le a het kha lo pathin wa chun a ki lei ji win a ho ji ta we ti cho hi ta bang chu ki chin ta pathin thon ani sei su ke hi in tu nya jong hi pathin na na hi het no pathin thu da ne imu ai wa nga thila pu hi hin dal ha win iti jingo iki ko jingo chi chung hi ai milimo chunga pathin thu ni tan ho chi pham Exodus bung som ni chang thwa pa chang li ajo jong phap isai ta ben Bible chang ga sem le han ke te lo pathin dang nei un ti pathinin ama foundationals of God's law adinga ni pi cho man tal Deuteronomy bung kup chang som li le pa som ngai si mai le
pathian chun do not follow other gods ati cho pathian thu ke ma ki mu thelo ni phat ka thu to ki khan na ding phat thuil chu zui hi na ti nai cho pathian na nong kile mo so na ai chu ke pathian hi thang sita pathian ka hi ti cho ya chu kalung han na hung diu za jing the ti cho na man ai za bung som di le ho sim tingala pathian lim sim thu mi te hi ma cha hi po ve chu la ke pa naw thil ho jong khu phat chum nam poi ti cho pathian lim sim thu milim khel kha ge sip wa wo satani ga ti khel khelo hi lo cho Satan jun Satan mi ki ti sa lo cho thui la mi pui cho zo thua mi pui cho zo ki ti pa ki ti het thiam tang wo zo ki ti het thiam ngai chu mi phalo kha jun zo sei ting le a pha da na ki mu cho chita bang chu chu me Satan na to hi Satan pathi na ki ti the poi ke alpha le omega ki ti the poi Satan mi ngai lu the bem Satan mi thu pha pha hong sei the ni sam ki ya ki lem ngol wa bilu he de than cho hi ta bang ta ki lem ngol hoi cho hi in ya cho thu pa phang se ya ki le ba jong le amo chi pi se ya a ki pa naw cha phachum poi di cho pathian thon na a phachum lo hi chu ding ta le hi ta banga milim ho na le thila ho na milim ho ki te thila ho na ti he lang Satan ho na ki te le milim ho na ti he ti mil thila ho na ki te le Satan ho na hi jong he so ke dio bo na khat ngani abul lang ka sei ta in hi ta bang thila min hoi aza chum cha Satanin ama strategy dang aman in abora Satan sei na ngai tin het diwa he so bul nyong ka Satan chong le hi ta bang thila ho na sa khia pang ho ki zum su di he ti ni ta bang thila ho na lunglu na chi ho ki zum su di he ti aman ta le Leviticus bung som ni chang ya pat chang ai sima hi le acha te molek so na dinga tu do pen chu thina chu sa ding agam sung mi ten sunga se li di he ti sala kan se ying sala Bible a thila ho hi sunga ni sep li ji ka ti sala tu na yong thila pu nga ku ki nam piong lep tha isa khu ho le ita san no le in sung ho le mi mal hin ku tam ta lep chat be pathian thu tan lung zui ta chu hi ta bang thilo na him pulut ki ti hoi su mang ninga lom he hi chi cho i dei lo je wa chu pathian thu ikil wa thilo na akonin chi do hi ti ve da la hi ti ve iki ti wa iki ko naw chi chong hi jing first on bung nga chang som ni la khat wo kami te ho milim ho na la akon ki hong pha bin na ati so ke chen ta New Testament ke chen ta se ya chu Israel in thila pathin anho naw phat sung hi ipp phat sung ham chi Ezra khang sung a zong ani in Judges thutan vai hom Ezra khang sung a chu Israel cha ten khang khat khang ni wal pathin ho na an da tha wa milim thila an ho Israel cha ten pa kai mi mun thil si jing a bol taw ve pa kai pathiro similvin baal ki tipole asirot ho pone ho ta ve ti so na bantale ahab le Jezebel gang hi pick idolatry heti cho chi full blown of Baal worship khang ni cho chi imu chana ya chu 450 Baal prophet jong ni nei cho Elijah le Baal pathin ho na ni hi cho hi ta bang ho cho na hi chi khang chon hi in aban ta le Manasseh khang hi azon ni kan se ta Manasseh khang tu sim Molek ho na khang Baal ho na khang ki to cha pum changa Manasseh na ani phu do ngan ani hi in aban ta le ahab le Jezebel jong ni in hi cho ya chu Babylon na su le sal ni tan ho yang ki chin ta ki mu su ke na second chronicle bung som thum le thumo chu sim ti ngai le man ta le Babylon na su le sala kai mong ni wa Assyria ga ma su le sala kai mong an hi zawa ke pat na chu pathin ni tabang idolatry ki ti ho thil ho na ki to hi Israel gam sunga permanently ani su bai heti cho hi chu zo ke pat na chu Israel gam hi Messiah hung the gal dot na dinga Daniel thim gao ne mans a 70 weeks prophecy ni pi cho na hi si choi piam tia le a chon sit no lo siu a ke hei melwa ang ki si wa lung ai nei wa amo hu do dinga hung pa Messiah Calvary cross ang tiding pa chu ahin ta san the wai le Israel hin ta bonga thila no na milima no na Satan nu ni zuina thagawan lam vai na jo si pathinin a hai mela a hu hing de ti ki chen ta ami ke chunga ke tip na ne phun no hin hi jong le hi chi chan ge yong chun kum zali le som ko jan pha pi zo nungin Israel chaten Messiah ang gi san talo pathin jong mu chum na nei talwa twa hi Israel gam hi thagawa spiritual wilderness amdane heya chu pathinin ami te ding atip pi gam Jerusalem ki ti pen le Jerusalem e pon thu phunin se van Jerusalem chai ta nei le ya kanan gam a hi tapo in van kanan gam itiu chai ta nei
leya Israel mi te chu pathin ka nam hlan ti tapo ai la spiritual Israel chu pathin ka nam hlan a hin tina hi chi thusima ko na hung ki pan jingai ta nei Galatian bung thum chang som ni ko ko yong le ab Christam jo si chu Abraham son le pa a hi ti so Christa pan ai na khangbul na sim tha pan lo ai le Israel mi chu na hi thai lo di aya chu Israel lo koi ma wan gam kilo thai lo de ti ki chin tan Bible sai cho ya chu Hebrew bung get na lang sai ke man kam mi Israel to kitip man tha ka sim ne ti so ka dan thu nga lung thima ka zi do pi ding ke ma mo pathin ke ding mo kam mi te de ti so na hi chun spiritual Israel hi na cho pathin in spiritual Israel a grafted a bol hi cho ya chu van Jerusalem ko akot jong kot som la new foundation som la ni ki si in hi cha kot a chun Israel phung som la ni men ki ji su ke in a foundation ang sol cha min som la ni ki ji ti cho hi chun pi vet sam chitin nam tim pau tin zo si hi pathin hu in na ko on pi dan ki chin ta ain phun do cho Krista zaw lawin Israel ka hi ke ti ta yong la chun a thona hi in tuna Israel di ta hi theina i phungbul piu chu Krista boin Krista be zo si chu pathin in Abraham son na pa ahin ti ho chu ibo Jacob pathin Isaac pathin Abraham pathin mi te hin ti ho chu hi pan di we Yesu jilai thilao a ho na wa kona Israel cha te chunga impact dim nei ta alhun ja chu nang le ke chunga pathinin hi chi phat theina alhun sa thein da pa kot kyon nan pa jo ka sei pi nei in kichin ta he thim wa tunia hi ku ki mei ji a pathinin thila khat hin sola yung dhan naw ki ti hi pathin thu gospel ke pan thu pa kona wa mang na ding Bible thu hei mang na ding thila thwa lung lut na ding a hi a chu kichin ta hi chi thu he thim poma ilung thimu ikan thawa pathin to ai bul phu deu dei sa na zalai ki tip naw Bible to say imu so ke in hi chi ke pan to pha so bon chawa nang la ke din da na igi bul phu la thila ki hil na zo si thila thu ki hil na zo si a ko na igi ven bit ni pa kai mai ki tip naw tu khanga dinga idolism modern idol ki ti chi pam thila thu hil ta san ko bule siwa nga na pathim in so le ki to ta san na aban ta la paisa aban ta min than na idol pe ha care ho elo relationship entertainment ja chum sports game music pathian khela lungthim in ludim sa ho na hi chho ta bang ho hi ewa den idol songi thei hi tyong lesson khat draw do ti win hi a chi chho ta bang ai thop bilhum dut ka wa hi thagau ki ti yo sia hong ki se yo si ipatip jing ngai ipi patip diu ham pathian thuai patip ngai leitura ga chia ga patip dingai poi pathian pha patip ding man ta le force promise ki ti ho na ku ki te chu pathina ka hung nam thana hi tai ati ho na na hing chang wa gang van gam kain hi ta we na pau chu van gam pau da recognize ki bole tai ki to false promise ki ti cho ta bang hi pathin thu to ke kala hi pathin thu ki ti mama sim no ne pa bon cha thila thu ngani ti het ngai e second Corinthian bung li chang li smai le hi cho sunga chu chi wa nui pathin ta san lo ho lung met su chan hi chi pathin lima Krista lo pina ki pan to pa chan amot asal wa lo na dinga hi ati cho ya chu wa nui thila thuila chu seten mihim te lungmin asu chona mi tam ta hi pathin to ki khan sa ninga na ei puiwa ki pan thu pha hu na thu pha to ei ki khan sa wa hu na thu ging mo lo pathin thu pha ging mo lo e ba cho pathin thu sei da na ki gel je ta bangai seten mi apui cha be chu deception ki ti zo chiding ta la Colosia bung ni chang som na ngana chu pi put na le thu nei ne yo si je sun le ha hi chang si chu thing pe la azwa amo chang si chu ki lang ta ba sai thila thu nei na itabang ta seten thil bol thainoi Kristana zoi tai ipija nang tu nya Krista ta na le thil bol thaina ta san lowa thila a chu ki lwa thila e ki zo sa na lai do na chu pathin nom lo hi ka so piti ho pathin nga yun ki le su ke da pa kai na ki tip now in pathin thai din da di hi ka sai do no mai ki pa thu kan sayin stay strong in faith and deception remember Jesus Christ defeated all demonic power through his resurrection. God's truth is superior to all false religion. We are called to test all things against scripture. Worship only Jesus Christ. So piti ho. Satan is on head palo, akida ben patino head palo, tila khat lep tha yum diu ham. Tuning Christian hi ho thanai neu si zo tai. Krista tha thil bol thena ki phut dari ti win. Pakai na thu bang ka te. Na thu hi ke adinga dam na he. Na thu hi kaya dinga ta sang ki bul phuna in kachunga thilan tha nei lo na ding mun chu nang ma thwa kom na le nang ma sei ka ngai na chu hi nang ma thu gel kho lo wa
thila in atu sei pa zo ka gel kho chu ke zo thila ki lhem na ka hi ti tu na pathina nga iki surrender wa iki bul phu de ti ka tip na no me ibon chan pathim pathe bu pi taw he o